zonke-ke iy'ngxenye zeNingizimu Afrika. Kuyenzeka-ke siphumelele nangaphandle sengisho koZimbabwe. Kodwa namhlanje ngishone ngale kulamabhenanyawo ngalanda insizwa ithi ungumagomazi. Simthathile sambeka la endlini zogubhulwami wayeseshaya ingoma. Ake sihambe simthokozele bese siyaqhubeka. Kahle Mkhwekazi, ukuzindana ku. Kahle Mkhwekazi, ukuzindana kuyawathanda wonkamati. 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 Kuyawathanda wonkamati. Kahle Mkhwekazi, ukuzindana 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 kuyawathanda wonkamati. Madoda kuphuma Magomazi. Ngitshela kanjalo njalo amashayini Magomazi konke namhlanje phansi adinga njangwini isikole. Ngimfuna ukubuza konke nawe usikhulu lapha eSansi. Ngitshela njalo ngempela ukuthi ngithenabo phansi studio sikule hlanganisa umabhulula babulende phansi sikwenza kodawuze lokho mahlanganisa yehlula lapha. Hayi njalo amashayini ngikho nyaka manje ufike volume nyaka futhi ngizongqoka ngizongqoka ngempela nje. Ezilobheni ngafuna ukuthi ngikhumwa ngayo ukuthi mina ngomabhulula kufuna ngobhekisi wena. Endabeni siphetho yenu ngokwesizwe lapha ngilande phansi emzimbulu. Ngithatha backing here. Ngidonsa ngawo masifanele amabili apha balande phansi balententa kunesikole. Uhazi kwamba nje ulande phansi kophathini. La usopira umhlanga ulande phansi kokwaye balapha. Wena mabhulu mfana ngithi akona mfana ngithi masahlanganisa kamnandi kanjani azobanyethela abafana kuphela ngobanyethela impela. Kuphuma lapho kwasonjweni ifuthi mala kumabhulu. Sabe wenze. Kuyawathanda wonkamati. Kahle Mkhwekazi, ukuzindana